Uhleleleni ungangeni kule channel lethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo laphana wey'ngane zakwethu. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel lethu umkhanya kude TV. Bafowethu iy'nkulu iy'ndaba laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Umculi we-gospel laphana uThina zungo laphana wey'ngane zakwethu ukuveze ngokusobala laphana wey'ngane zakwethu ubudlelwane bakhe nonyanga yaseThekwini okuDr Khehlelezi, ukuthi uDr Khehlelezi laphana wey'ngane zakwethu noma ngabe abanye bambiza ngosathane, kodwa usathane okahle laphana obasizayo abantu laphana wey'ngane zakwethu. Uveze iy'khathi enzima laphana wey'ngane zakwethu, afake khona isandla laphana kubaculi abaningi laphana wey'ngane zakwethu nangey'khathi ze-COVID. Waveza nakumabhizinisi wakhe laphana uThina zungo ukuthi wazama ukumsiza kakhulu ngenkathi akhanda indawo yakhe laphana wey'ngane zakwethu uDr Khehlelezi okuyimzo lifestyle laphana wey'ngane zakwethu. Wamnikeza amathuba ukuthi akhande leya ndawo leyana uThina zungo, ngoba simazi ukuthi ungomunye umuntu aphinde abe umakhi laphana akhande izindlu esezingeni eliphezulu laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakukuphawula ngalolu daba, uphinde wakuveza laphana ukuthi uyazi ukuthi uma ibhala le post abaningi bayomzonda laphana wey'ngane zakwethu, kodwa ukhulumela nje bonke abanye abaculi owabasiza laphana wey'ngane zakwethu ngey'khathi ze-COVID. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakukuphawula. Ake sidibane kwi-comment section. Nami ingakho ngibonga idlozi lami manje